It's in second place behind Mamelodi Sundowns in the Betway Premiership, and potentially central position, finds himself on the right way. He's very effective. Can Kaizer Chiefs rely on him for Magesi here this evening? In the iconic Moses Mabhida Stadium, it is Magesi who get us underway, and they'll attack the goal to the right. They've got Vandal on one side, Lutuli on the other side, Sibanyoni in the middle. And John McConey is decent from the left-hand side as far as his crosses are concerned. And Dlozi hasn't had that much game time this season. He's only here. You actually welcome it. Pule Modi, nice little slider from him, looking for the return ball. Duduzi Shabalala. Duber again, just drops the shoulder and not able to pull the trigger. He's nicely pickpocketed. Chumyaman. Nalagay Tuba. Oh, wait. Azanga nyakazi goalkeeper lapha. Ubelphasa nje 47 games una 13 goals la kona ke Makhosi uLilepo. Hayi lapha ke emile ngempela ke lapha yena ku goalkeeper uChipezeze. Ukhona waskora ke wanqofela phakathi ngekhanda. Yina ke lapha ke uMiguel. Pogel timba ngapha ke Mkhwenyana yena ke uBruce Fuma. Toloke pass lapha yena ke Nqobo. Ushaya ke pass ke uLilepo. Lilepo ngena ngaphakathi uLilepo. uLilepo zama ukushaya balivimbi. Nanika ithuba balivimbi ephola futhi ilawo ke lapha ke Makhosi. Mapolo. Ushaya pass ethi ngapha ke uLilepo. Uyedwa ngapha ke Modi. Kwethi nathi wenze njani Modi? Step over noma wenze njani Modi? Ushaya ke pass Lilepo. Bemvimba lapha yena ke uLilepo. Hey, ayasondela Makhosi lapha kena ke uChipezeze. Ba 8. Sipema manje phakena ke Kaizer Chiefs. Chomiyaba Mtu. Toloke Mabuya. Nqobo, kuyashesha kuya phambili. Nqobo, naleke thuba ke thina balivimba ke ibhola. Duba. Balivimba ke ibhola lapha yena ke embukeli eMagesi. Hayi Amakhosi manje ashintshile alifuna ngempela ke igoli ngembukeli. Sipema manje ke Nqobo. Ushaya phansi Nqobo. Naleke ithuba walivimba ibhola ke uChipezeze. Na ke Mabuya. Usuka lapha ke kuyona ke iMamelodi Sundowns Mabuya. Naye ke ubaba wakhe ubetha lapha kona eMabhakaniya. Njengaye ke uMakhethi. Hayi lo mdlalo uzima ngempela ke mbukeli. Vandal. Una 2 goals ke Vandal. Ushaya ke pass kwathiwa ke saka offside lapha yena ke mbukeli. Umalambule. Iphoel Phakamisa nanika ithuba ke wasebenza ke emuva phela ku Miguel. Wasebenza ngempela ke lapha yena ku Miguel. Akanyakazi ukuthi amnikeze lapha ke mhlamba ke space. Phasa kamnandi nathola Makhosi manje nalake ithuba sengime ngeenyawo nalethuba ke thina manje ke ela Makhosi imva balivimbe emuva lapha ke Buthelezi. Chen. Thola ngapha ke Makhethi. Mabuya. Iphoel phamza kakhulu lapha yena ke Mabuye. Naye baba. Hayi kunzima ngempela namhlanje. Nayi nempepho. Iphoel Phakamisa ke enhle ke khona kick. Hayi iphoel yethu ngesibhanga ngabe yalibamba lapha ke. Yina ku goalkeeper ke uVuma. Iphoel Phakamisa ke uNhlozi. Cross. Nansi break attack ya Makhosi. Hamba bhekile. Musu kuhlala ndawonye Modi. Modi. Vema manje nalo Modi. Ushaya pass Modi. Nala ke thuba ke. Lilepo. Goal kick. Njengoba bokushesha kakhulu ke lapha ke uModi lapha lapho la ke. Njengoba ke ezangapha ke yena ke Modi. Sola phansi ke lapha ke Buthelezi. Ushaya pass. Ethi bona ngibulala lapha yena uthola ngapha ke cross uya phambili ngejuba lapha yena ku Lilepo uhlule ukuphasa ke cross ibhola yalwina ke Lilepo isibheka manje shaya ke pass ke Lilepo nala ke thoke uDuba ke Tinat nangu uDuba ke Tinat nangu uDuba phakathi ke phapa yena ke uDuba iyashesha iKaizer Chiefs maya phambili mbukeli elibeka phakathi ke phela lapha ke yena ke iphasi lapha ke eyakhe uLilepo uyalitrapa ke phela lapha yena ke uDuba uyandlula lapha kuyena ke Mukoli walibeka phakathi ke phela lapha yena ke uDuba ushaya igoli lakhe lokuqala ke kule season kanti ke igoli lakhe lesishaka lombili ukona ke lapha ke Makhosi
uyadlula phakena ke lapha ke uMukoni lento engiyaye ngikhale ilakhe phake uDuba ayi offside ke leyo kodwa step phansi ke disibheke manje ibhanga phake yena phake shaya ke cross ke Etinas sebenza ke Solomons sebenza phana ke Solomons kwenziwa ke ushintsho ofanele kamdani ke uNdosi ushaya cross enhle ke uNdosi Pavel vimba lapha ke move yena ke Solomons Pavel phakamisa ke lapha ke Etinas Vandal ngamakhanda Sibanyoni oh ayimuda phena ke luthuli mbukeli esike iphaka ngidofela phakathi ngekhanda kwedeleka igoal kick njengoba phake luthuli amagoli amaningi angaze ngeqa hamba luthuli phema manje ke luthuli ke Etinas luthuli yaphatha namazazana luthuli uyashaya oliviphola elivimba ke yinake phake Bruce Boom yo Miguel iphola ke hey kodwa sebenza lapha ke recover ke lapha ke yinaka uMiguel uluthule ke lapha ke isupport ifike emva kwesikhathi lela phola ke lapha ke uluthule afethi kuyenzeka kanjani nala iphola ke libambile lapha yinaka uVuma Silphele lapha ukuthi ujaje kanjani ke noMpempe uzophinda libambe futhi uphinde uyalibamba futhi ilapho ke indaba ilapho ke indawo ibhola ngolibamba bese nikhala nayithulisa philani ndoda 10 yards Vandal wakama Philiti lapha inake uVandal lona kule yamnyaka Modi uthola ngapha ke Chomiyabana nala ke thuba wasebenza ke akasuke ke ingozi belivimba ke ibhola njengoba ngisasho mbukela Solomons ushaya pass enhle ke Solomons wahlule ukuconnect amadoda Chomiyabana Luthuli Mandlanduni phasa kamnandi ke Luthuli Chirambandare ushaya cross ke Chirambandare bemvimba ke Chirambandare azange abone uChirambandare mbukeli ukuthi ke ngapha emva ke nangu Obrigado yina ke beke uVilakazi uzongena la kuona ke yamakhosi njengoba ke ubona lapha sibonisa 20,000 rands ke Solomon uthola ngapha Obrigado ke Etinas Obrigado kule connect lapha yina ke mbukeli ke Sirinyo hayi uVilakazi ngiyamthanda ngibhona ngeke liphethe uyaphambili bengamfaka phana futhi ke uvele ebhayi la kona Beba ke shake pass ke Mashiko Mukoni usatrapa ke Mukoni Bel vimba ngapha yena ku goalkeeper lapho la ushanje first time Chirambandare bel vimba ephola lapha ke udonga lamakhosi wadlala kabi ngapha yena ke madoda hayi lo Makati uthola ke Sirinyo shake pass ke Sirinyo nala ke tsoke Etinas lilepo shaya Spey foi mais ngapha ke shake cross aybo manituma washimzondota futhi ke manje awusashi uyangonga Kaizer Chiefs 2 Magesi not elihle ke lapha ke elakhe Obrigado uMabiza Sabele usuka ebenchini uzoshaya igoli ke lesibili ilawo ke amakhosi ushaya igoli lakhe lesihlanu kuyona ke Kaizer Chiefs ayile cross kaMonyane bona ngibulala uyageza lapha yena ke Obrigado wasefaka right zakhalisa emva kwakhe uChipezeze amakhosi ajabulile Kaizer Chiefs
2 Magesi not hayi Magesi ihamba ehlathini iyokhala ithulise lehlathini ke Magesi Zakhali Sapa esakhe lapha ke Vilakazi Obrigado ushaya igoli lakhe lesihlanu ke uKaizer Chiefs kodwa ngiyafisa kweminye imidlalo baqale ngayo lapha yina ke Obrigado